Unasema ameshina tana saa ya kwenda kumisa wala ya kumwamini Mungu. Niko paka na saa kutumika, kila siku kunenda paka kutumika, kila siku unenda paka kutumika. Asema acha nienge niuze magari na ni voyage. Vile kunafanya unaani bingapi basha bantu basha kubiacha kubale bantu baransaka kutumika, bale baransa kuvoyage barikuyana mamakuta ya mingi, bale baransa kusafiri mainchi ya kigeni. Maleo hii amekalake kotena, wakati alikufa shikwende na ile mabia yake, atana kintu kimwa shikwende nakyo, vyote bilibakia, bantu bashima waribakia kubitawala. Ule arienda atuyua shikwende atana kintu kimoya, na wao tendaka atana kintu kimoya, atanguwa pa maungu au tendaka nayo. Kumbe mwabudu tu Mungu wakati kuna kushima, umutumikie ukeke mbe mpremiere position. Mungu tena kubariki.